dot mi nulapa ulanaw na HakhaNet ni lunglomte in nan kut kanin tlain ha ramleng thong karat simlai Donald Trump ni WHO ngun khoi aphi mi konga valai chungram shroitu upa chewkhatni an soisel COVID-19 zawtnak in valai chungpumpi menung noi ni leng asin huwa American President Donald Trump ni valai pi ngandamnak phu WHO sina kumkhat ngun khoi million zanga apek ton mi aphi I chu konga ram shroitu upa chewkhatni an soisel Menung tamtukni COVID-19 shik an ngei lei sanga President Trump ni hitin bia acha mi hi valai chung rampi lungrolnak azortar khoi WHO riantuannak zong ader ngai lai tia taluk ramdang lei minister sii-inn chimphonnak nol ngei tu pakhatni asoisel hi konga UN Secretary General Antonio Guterres ni valai pi an hin choma tu COVID-19 akar tuklai sangi President Trump ni heti ngun khoibomnak aphi mi hi thiltha achwak tak bal lai lo I angai chu valai pi kan dilak tanrual le lungrol tak in zawtnak kan dauding tu khi asi tia asoi selve WHO bomnak aphi ronga COVID-19 in kan ruat thlai lo tia Germany ramdang lai minister Hakha Post ni asoi selve valai pumpia COVID-19 shik angai mi hi manung noin hi leng an sachang zawtnak shik angai mo ngai lo ti in chakori lo mi khote lai tabantuk an umri cha a shik angai mi an kar thloma khautia POA ni alangtar tol sungthong rak chimlai Hakha electric movement peknak ding munthuma an then COVID-19 irunve na kong hepe tlai in movement peknak ding hunzong Hakha electric zung cherelam pialle Number 2 Basic Education High School sii-inn munthuma an thentia tonvo ngai tu sin in April na hlei ruka kan thai chawzani mibu umloading in nol achwa bantuk in movement pektik zonga pethumdan in dear le pek ase janglai mizapi kan himnak na zul aher pang ukzung tiban tu khezong kani pe tlai chang I munthuma movement pek ase changlai tia Hakha pen electric mailet lai pu mong ongni da Hakha Post chim Ramkulh Cozah ni April thachung chu CPIG cha salo in ma chung khar cha longa unit zala somnga tang amhang mi men pek loading in nol achwa mi zong chin Ramkulh Cozah ni asikho chung in antoril choma tia kan thai COVID-19 thil ri chunga anun kho ningle zaichan tiang da anun kho Chitlap le tishu chunga suimalam pathum chung dar senthier chunga suimalam pali chung chakobom chunga suimalam kullili chung thing chunga ninhi chung thilpon polsina ninhi chung thier chunga ninhi in nithum tiang plastic chunga nithum chung thalang shaya nili chung tangka a nili chung max le alenglaya nisari chung source New England Journal of Medicine The Lancet Microbe Tol sungthong karak chimlai COVID-19 shuk angai mi mazon ha hi Ngandamnak Zung ni cuka sii-inn ahcun ha u an tinak pau chia ahau ko lai tia minister pu Palom min Thang ni achim COVID-19 zawtnak angai min ha hi Kalaymyo le Falam lai ni an duhlo Hakha zong ni an duhlai lo nain Myanmar Ngandamnak Zung ni cuka sii-inn ahcun ha u an kan tia chun chia ahau ko lai tia Ramkulh Cozah Social Affairs Fimcawnnak Ngandamnak le Zaanglek minister pu Palom min Thang ni April na hlei ruka chim Kalaymyo le Falam hrawng ni an cohlang lo ti asana in Hakha zong ni an cohlang veng ha lo chun kanmah Ramkulh Cozah zong ni kan duhlo khau ko na in Mizaw zawnruah ahau ve ton HakhaNet atu ta din sii-inn hi thidop ding oxygen zong an chambao ngai Mizaw azwal tuko mi kha zawkhan lo le thlabil lo in umphong asalo zaidang an har le an har mi bom zong hi kan rian cheu asi ama belte Myanmar Ngandamnak Zung ni cuka sii-inn chia u an kan tirri lo tia minister pu Palom min Thang ni da Hakha Post chim
Fimcawnnak Kalaymyo le Falam a University hani duhlo na tathan an chwa khwami cheu khazong ni an duhlo chun Falam sii-inn chia ding zong hloto palai pakhat ni aduhlo ti asi Fimcawnnak Myanmar Ngandamnak Zung ni chitin khatin an kan ti sol a chun alok atha te lai lo tia achung le minister ni a fiantar hi asi Hakha COVID-19 Response Committee Torer nain Hakha Kuchungdor Thangkat le Ngandamnak le Fimcawnnak an ngei Hakha Kuchung COVID-19 rai in kan irunven khonak nga sangkip Mizaw le daknak le tu upan hai phone in Thawngchimnak apparel na ni a dirmi Hakha COVID-19 Response Committee Torer nain Hakha Kuchungdor Thangkhat le a COVID-19 ral in kan irunven khonak nga cha a abe big mi pakhat le pakhat ilhate in dingkong chim Fimcawnnak le Ngandamnak an ngei tia kan thai Committee Secretary Dr. Jungpi ni COVID-19 zawtnak in kan i himnak cha a kutol ding morhu ihu ding le social distancing mibu shal ding in a ding hi betakte in kan aupi mi asi asana in atu hakha hi leng chwakla u in a u tiben tukpol nol an chwa mi ri lo cha a hakha kusung dor khak le dor ngai tun hasin a physical distancing hi kan to pyak na atu tiang a hakador thangkhat le leng i hidor hasin a pethum peruk thlat in thudir ding in chimchom pyakna kan to pyakna tia da Hakha Post chim Hakha COVID-19 Response Committee ni Mizaw sin in bomnak tangka phang amu mi hi singsom nga deng asachang chun papek in rian bom tu ding manung ni min an ipe chang tia kan thai China ka si Ramkulh Thawng karak chimlai Myanmar Ngandamnak Zung ni athan mia Mizaw somret le panga an sachang chinmi pali anital Myanmar Ngandamnak Zung ni April nil heruk zinglai simalam parha chathan achwa mia COVID-19 shik angai mi menung somret le panga an sachang tia athan i chu chunga chinmi pali anital chinmi chung in USA in arak tlukmi te dimpa anu le ani an si ani hi Kalaymyo sii-inn chun April nil heruk zingka a tedima pa pakhat kum somruk le kum sari sin in an muthan tia kan thai Myanmar Ngandamnak Zung ni athat ninga Thawngchimnak April nil henga a ramthan le Ramkulh Cozah in shen chung minha lungshin minha manung zali thichak ding chu yengkonga an kwat manung zali chunga zale kul le re chu shik an ngei lo Thawngchimnak April nil heruk zingka chathat ninga atami manung zanhi le somsari le panhi chunga manung le khatchu shik an ngei chulaka atami zanhi le somruk le pakhatsina zawtnak shik mu asalo Myanmar April nal heruk zinglai simalam pasatianga shik angai mi somret le panga an sachang April nal heruk zinga humi Mizaw na chu anma he anai bignak sii-inn pakhat khat chewa chia an selai dutmi nulapa ulanaw na tutan HakhaNet kan Thawngchimnak chu hivial in kan ngolri lai azau tu le angai tu nan tilak chunga kanolom eneta kasi Ngandamnak